사랑이 많으신 아버지 하나님, 저희 발걸음을 인도해 주심을 감사합니다. Хайраар баян бурхан минь бидний алхмыг та удирдах байдагт баярлалаа. 성경에 담겨 있는 참된 뜻을 배울 기회를 허락해 주심을 감사합니다. Та өөрийнхөө бичээст илчилсэн жинхэнэ үннийг бид нэр ойлгож ухаарахад жинхэнэ үннээ бидэнд ойлгуулж ухааруулж зааж өгч байгаад баярлалаа. 저희가 듣는 진리의 말씀이 저희를 거룩하게 하시고 저희를 능력 있게 하실 줄을 믿습니다. Бидний суралцсан үнний үгс биднийг ариусгаж бас биднийг хүчрхэгжүүлнэ гэдэгт итгэж байна. 저희를 통해서 나타내실 일이 어떤 것인지를 발견하며 바라보며 말씀 듣게 하여 주시옵소서. Биднэр дамжуулан та юу хийхийг хүсэж байгаа талаар итгэл найдвар өвөрлөн таны үгээс суралцахад туслаарай. 하나님의 약속이 저의 생활 가운데 반드시 이루어질 거라는 믿음과 소망을 가지고 말씀 듣기를 원합니다. Бурхан таны амлалтууд бидний амьдралд, миний амьдралд заавал биелэгдэнэ гэсэн найдварыг таны үгийг суралцахыг хүсэж байна. 저희 각자에게 필요한 말씀의 깨달음 이 시간에 반드시 얻게 하여 주시옵소서. Хүн бүрт хэрэгтэй ухаарлыг та өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 이 시간은 열왕기 상인데요. 열왕기 상 지금 1장 하고 있고요. 네. За нэгдүгээр хаад намын 1-р бүлэг дээр явж байгаа. 오늘은 이제 25절부터 볼 차례입니다. За өнөөдөр 25 дугаар ишлээс эхлээд 25절 한 절인데 먼저 제목을 말씀드리면 작은 2번, 우리가 작은 2번이라고 제가 말하는데요. 작은 2번 이라고 적으시고요. За 25 дугаар ишлэлээр ярилцсанаа. За 25 дугаар ишлэл маань болохоор 25절 혼자예요? 예, 25절 한 절인데. 25 дугаар ишлэл дангаараа тэгээд жижиг 2 дугаар хэсэг гэнэ. 이것 지금 우리가 보는 것은 나단 선지자가 다윗 왕에게 보고하는 내용입니다. За одоо бидний энэ судалж байгаа хэсэг болохоор иш эзүүлэгч Натан Давид хаан дээр үрч ирээд одоо ярилцаж байгаа хэсэг байгаа. 지금 어떤 일이 그 왕궁 바깥에서 일어나고 있는지를 지금 보고하는 건데요. Таны хэлсэндээ энэ тэр хааны ордны гадуур ер нь юу болоод байна гэдэг талаар иш эзүүлэгч Натан Давид хаан дээр ирээд ингээд тайлгнаж байгаа хэсэг байна. 첫 번째는 илтгэж байгаа хэсэг байна. 왕이 아도니아를 왕으로 세우는지 물어보는 내용이었고요. нэгдүгээрт нь болохоор Давид хаан Адониаг дараагийн хаан болгож өргөмжилсэн үү, томилсон үү, үгүй юу гэдгийг нэгтлэх асуух. 그리고 이제 오늘 보실 두 번째는 아도니아를 왕이라고 부른 사실을 보고하는 겁니다. 아도니아를 왕이라고 부른 일, 그게 두 번째 내용입니다. 아도니아를 왕이라고 부른 것에 대해서 보고를 하는 거죠. 자, хоёр дахь агуулга нь болохоор одоо хаантай ярилцж байгаа тийм хаанд илтгээд тэгээд агуулга нь болохоор хоёр зүйлээс юм байна. Нэг нь болохоор үнэхээр Давид хаан Адониаг хаан гэж дараагийн хаан гэж томилсон юм уу гэдгийг нэгтлэх. Хоёрт нь болохоор хүмүүс Адониаг хаан гэж нэрлэж байгаа тухай илтгэж мэдэгдэхээр ирсэн байна. 그래서 저기 25절 한 절을 한번 누가 읽어주시기 바랍니다. 자, 25 дугаар ишлэгийг нэг нь уншаад өгөөрэй. 25절 한 절을 우리 통역 선생님이 읽으시는 거니까 읽어주십시오. 자, намайг уншгинэ. орчуулагч уншаад өгчих гин.
За харин учир нь тэр өнөөдөр явж үе олон үхэр тарган тугал болон хондоор тахил өргөж хааны бүх хөвгүүд цэргийн жанжид ба тахилч авиатор нарыг урьж дуудсан байх юм. Тэд Адониагийн өмнө өөж идэн Адония хаан мандтугай гэж уухалцгаж байна. 아멘. 이 일은 아도니아를 따라간 그 여러 신하들이 아도니아에게 이제 왕이라고 부른 그 일을 말하는 거죠. Нэгэсэндээ Адониаг дагалдсан олон тэр төвшмлүүд олон цэргийн жанжид тахилч нар Адониаг хаан хэмээн өргөмжилж байгаа тухай өгүүлж байна. 다윗 왕이 아도니아를 왕으로 세우지 않았다면 어찌 이들이 그를 왕으로 부르겠습니까? 라고 이렇게 묻는 그런 내용인 거죠. Тэр хэрвээ Давид хаан та Адониаг хаан дараагийн хаан гэж өргөмжлөөгүй юм бол тэд хэрхэн Адониаг хаан хэмээн ухаалах вэ гэсэн үг. 왕이 세우지 않았는데 스스로 왕이 되는 것은 누구든지 그것은 반역죄에 해당되는 겁니다. Хаан өмнөх хаан нь дараагийнхаа хаанаа албасаар ингэж өргөмжлөөгүй, томилоогүй байхад тэр хүнийг хаан хэмээн нэрлэж байгаа нь бол нэгээсэндээ гэмт хэрэг төрийн эсрэг бослог хувилдаангаа төрийн эсрэг хэрэг гэсэн үг ээ. 왕이라는 자리는 자기가 되고 싶다고 되는 그런 자리가 아닌 거예요. Хааны судал гэдэг бол өөрөө хүсээд суучдаг тийм судал ерөөсөө биш. 국가의 법이 정하는 적법한 절차, 그러니까 국가의 법이 허용하는 그런 올바른 절차에 의해서 임명되어야 그것이 왕입니다. Тухайн улс орны хуулиар тогтоож өгсөн, хуулиар хүлээн зөвшөөрсөн тэр дистарал тэр процессыг бүгдийг одоо нэг бүрчлэн тэр процессыг дамжиж байж албан ёсоор тэр хууль ёсоор хаан ширээнд суудаг. 하나님 나라의 왕이 되는 가장 중요한 조건이 무엇일까요? 하나님 나라의 왕? 예, 이스라엘 나라 하나님 나라의 왕, 이스라엘 나라의 그 왕이 되는 가장 중요한 조건이 무엇일까요? Тэгвэл тэр тусмаа бурхны одоо хаан тулс гэж хэлж болох, бурхны хаанчлал гэж хэлж болох Израилийн хаан болох хамгийн чухал одоо нөхцөл нь юу байж таарах вэ? 첫 번째는 하나님이 정해 주신 하나님이 정하신 사람만이 왕이 될 수 있는 것이고요. Нэгдүгürt нь бол бурхны тогтоосон бурхны сонгосон тэр хүн л хаан суух ёстой, хаан болох ёстой. 그리고 기름 부음 받은 자에 의해서 기름을 부음 받아야 왕이 될 수 있는 겁니다. За хоёрдугаарт нь тослогдсон хүн. хаан болохоор тэр тослогоо авсан хүн л хаан ширээнд сууж болно. 그리고 먼저 왕이 그 하나님의 뜻대로 그 하나님이 정하신 것을 알리고 공포하는 일이 있어야 되는 겁니다. За тэгээд бас одоо өмнөх хаан нь яг бурхны хүсэл тааллаар одоо энэ хүн дараагийн хаан ширээг залгамжилнаа гэж тунхагласан байх ёстой. 이런 과정을 하나도 한 가지라도 거치지 않았습니다. Гэтэл Адониагийн хувьд болохоор эдгээр одоо процесс энэ одоо шат дамжлагуудаар ерөөсөө ингэж дамжаагүй. 자기가 뭔가 힘이 있다고 할지라도 자기를 지지하는 사람들이 있다 할지라도 지금 이 세 가지의 과정을 거치지 않으면 왕이 될 수 없습니다. Тэгэхээр өөрөө хичнээн одоо хүчрхэг байлаач гэсэн бас өөрийг нь өчнөө олон хүмүүс дэмжиж байлаач гэсэн саяны дурдсан энэ гурван үе шатыг дамжихгүй бол хинч хаан ширээнд сууж чадахгүй, Израилийн хаан ширээнд сууж чадахгүй. 그럼 자기의 힘으로 자기 방법으로 자기가 왕이 된 사람이 그 역사 가운데 있었죠.
За тэгээд энэ хуулийг зөрчөөд өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө дураар хүслээр хаан ширээнд суусан хүмүүсээс байсан. 이 압살롬 이전에 다윗 왕 이전에 아직 정식으로 왕 제도가 세워지기 전에도 그런 일이 있었습니다. Абсаломоос ч өмнө Давидаас ч өмнө яг тийм төрт тэр хаант засаглал тогтоогүй байх үед ч гэсэн ийм хүмүүс мэрсэр байсан. 사사기에 기드온 사사가 사사로 일을 했지만 자기는 왕이 되지 않았습니다. За жишээлбэл шүүгчд номын үеийг аваад үзье. Тэгээ шүүгчдийн үед болохоор Гидеон гэж шүүгчсэн тийм ээ. Тэгээ Гидеон нь болохоор өөрөө ерөөсө хаан ширээнд сууя гэж бодоочгүй, хаан болоочгүй. 그래서 그 뜻을 받들어서 그 기드온 이후에 기드온의 아들들도 왕이 되려고 하지 않았어요. За тэгээд Гидеоны хүүгүүд нь ч гэсэн эцгийнхээ тэр одоо хүсэл зорилгыг хүндэтгээд эцгээсээ хойш ч гэсэн Гидеоны хүүгүүдээс хаан болох гэж, хаан ширээнд суух гэж одоо юу улаарсан, хөөцөлдсөн хүн байгаагүй. 근데 기드온의 그 첩이 낳은 아들이 아비멜렉이라고 하는 그 아들이 자기의 그 힘으로 사람들의 도움받아서 왕이 됐죠. Харин одоо тэр аваал эхнэрээс нь төрсэн яг өөрийнх нь хүүгүүдийн дундаас илүү тийм хүн байгаагүй. Харин одоо татвар эмээс нь төрсэн Абимелех гэдэг хүн өөрийнхөө хүчээр хаан болох гэж санаа гарсан байна. 친척들의 힘을 빌어서 어떤 한 지역에 몇몇 지역의 왕이 됐지만 하나님의 뜻은 거기 전혀 없었던 겁니다. Тэр Абимелех гэдэг хүн ах トゥ төрөл төрөстийнхөө дэмжлэгтэйгээр хит хитэн газар хаан гэж өөрийгөө өргөмжилсэн боловч тэр нь бурхны дэмжлэгийг бол ерөөсөө авч чадаагүй. 그 왕위가 오래 가지 못하고 많은 사람을 죽게 만들고 자기도 죽는 걸로 그 왕의 위가 그 왕의 자리가 그렇게 잃어버리게 왕 노릇하는 것이 끝나게 됐습니다. Тэгээд тэр эцэст нь яасан бэ гэхээр тэр одоо тэр улс орны бүхэлд нь бол тэгж ханжилж чадаагүй хэд хэдэн газарт л одоо хаан гэж хүлээн зөвшөөрөгцөө. Тэгээд тэр хаанчлан ч удаан тогтоогүй маш олон хүмүүсээ амь насанд хүрээд эцэстээ тэр хаанчлан байхгүй болсон. 하나님이 정하시지 않고 정당한 절차를 거치지 않은 모든 왕들은 왕이 되었다 할지라도 얼마 안 가서 그것이 중단되고 마는 겁니다. Яг үнтэй адилхан бурханы тогтоож өгөөгүй тэгээд бас яг хууль ёсоор дамжих ёстой тэр үе шатуудаар тэр процессуудаар дамжаагүй гэр хаан ширээнд суусан хаан болсон хүмүүс яг үнтэй адилхан тэр хаанчлал нь тэр засаглал нь удаан тогтож чаддгүй дорхноо сүйрч мөхөж дуустдаг. 그래서 이스라엘 역사를 보면 하나님이 세우신 왕도 있지만 인간이 자기 힘으로 왕이 된 왕들도 상당히 많이 있습니다. Израилийн төвийг харах юм бол яг үнтэй адилхан үнэхээр бурхны томилсон, бурханд сонгогдсон хаадууд ч олон байдаг. Түүний хажуугаар бурханд сонгогдоогүй хэрнээ өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө шунлаар хаан ширээнд суусан хаадууд ч гэсэн олон байдаг. 하나님께서 임명하지 않으신 왕은 단 한 사람도 성공적으로 통치를 하지 못했어요. Бурхны томилоогүй хаадууд болохоор хаадын дундаас нэг ч хүн ерөөсөө амжилтанд хүрч чадаагүй. 이 말의 뜻은 하나님께서 허락하시지 않는 일은 어떤 한 가지 일도 성공하지 못한다는 겁니다. Тэгээ үүний утга нь юу вэ гэвэл ерөөсөө бурхан зөвшөөрөөгүй л бол хинч ямар ч амжилтанд хүрч чадахгүй гэдгийг харуулж байгаа. 아도니아처럼 스스로 왕이 된다라는 것은 자기를 굉장히 높이는 그런
죄악입니다. Адониагийн хувьд ч гэсэн өөрөө өөрийгөө хаанд өргөмжилж байна гэдэг бол маш одоо амьсгалтай том гэм нүгэл юм. 나라의 왕인 자기 아버지보다 자기의 뜻을 더 높인 것이고요. Тэгээ өөрийнх нь эцэг тий хаан амьд байсаар байтал өөрийнхөө хүсэл зоригийг түүний хаан эцгийнхээ хүсэл зоригоос илүүд тавьсан байна. 그것은 더 나아가서 하나님의 뜻보다 자기 뜻을 더 올려놓은 하나님보다 자기가 높아진 일입니다. Бүр цаашлаад ярих юм бол энэ нь ихэсэндээ бурхны хүсэл тааллаас ч илүүгээр өөрийнхөө хүсэл тааллыг өндөрт гаргаж тавьсан илүү өндөрт өргөмжилсөн гэм нүгэл юм аа. 그렇기 때문에 반드시 하나님은 그를 실패하게 하고 징벌할 수밖에 없는 것이죠. Тийм ч учраас бурхан түүнийг бүтлгүүтүүлж бас түүнийг шитгэхээс өөр аргагүй юм. 압살롬의 착각은 사람들이 자기를 왕이라고 부르면 자기는 왕이 되는 줄로 알았던 거예요. Адония. 아도니아가 착각한 것은 아도니아라고 아도니아 착각은 그렇게 착각을 한 겁니다. Тэгээ Адониагийн одоо нэг маш том андуурч ирсэн зүйл бол хүмүүс л өөрийг нь хаан гэд өргөмжлөөд хаан гэж дуудах юм бол нэрлэх юм бол хаан болчих юм байна болчих юм шиг тэгж одоо амруулсан явдал юм. 스스로 왕이 되었던 압살롬도 이런 착각을 했죠. Тэгээ өөрийгөө бас хаанд өргөмжилсэн Абсалом ч гэсэн яг Адониатай адилхан ингэж андуурсан байна. 그래서 심부름꾼들을 사람들을 정국에 보내서 자기가 왕이 되었다고 알리라고 이렇게 선포하라고 이렇게 시킨 거죠. 누가요? 압살롬도요. 아도니아만 아닌 이전에 압살롬도 그런 일을 했다는 거죠. Тэгээд Абсалом болохоор өөрийнхөө зарлахуудыг улс орон даяар илгээж тэднэрээр Израилийн хаан бол Абсалом юм аа гэж зарлуулж тунхаглуулж байсан. 사무엘하 지금 말한 거는요. 사무엘하 15장 10절 누가 읽어 주십시오. За саяны энэ Абсаломын тухай хэсэг болохоор 2 дугаар хаад номын 15-장 17절 15장 10절입니다. 15-ийн 10 дугаар ишлэл. Энэ уншаад өгөөрэй. 사무엘 하죠. 네, 사무엘 하. 예. 2 дугаар 사무엘 юм биш. 2 дугаар 사무엘 15-ийн 10. Яасан бэ манайхан бишээрээ. За уншээ. 2 дугаар Самуэль 15-ийн 10 тийм ээ. Гэхдээ Абсалом Израилийн бүхий л овг аймгаар тагнуул илгээж эвэр бүрээний дууг сонсонгуудаа та нар Абсалом Хербонд хаанчилдаг хэмээгтэн гэж хэлүүлв. 아멘. 아멘. 상황을 잘 모르는 백성들은 압살롬이 왕이 되었다고 이렇게 생각을 했겠죠. Тэгээд нөхцөл байдлын талаар сайн ойлгоогүй мэдээгүй байсан ард түмэн болохоор тэр одоо зарлахуудын хэлхийг зарлан донголыг сонсоод Абсалом хаан болсон юм байна гэж ойлгох нь мэдээж тийм ээ. 모든 백성들이 왕이라고 생각을 하고 모든 신하들이 왕이라고 생각을 해도 하나님께서 그를 사용하지 않으시면 왕의 일을 할 수가 없는 것입니다. Хэдийгээр бүх одоо төшмөлүүд нь хаан гэж хүлээн зөвшөөрөөд бүх ард түмэн бас одоо хаан гэж хүлээн зөвшөөрөөд хаан гэж дуудаж нэрлэж байсан ч гэсэн бурхан л одоо хэрвээ зөвшөөрөхгүй байх юм бол тэр хүн хааны ёсоор бурханд ашиглагдаж хэрэглэгдэж чадахгүй. 하나님의 뜻을 생각지 않고 자기 노력으로 하면 일이 된다라고 생각하는 것이 인간들의 안타까운 착각입니다. Бурханы хүсэл тааллыг ерөөсө бодолцож
үзэхгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр л амжилтанд хүрчнэ гэж боддог нь бол хүн төрлөختний хамгийн том харамсалтай андуурал байдаг. 그래서 이스라엘 나라의 왕이 되기 위한 조건 세 가지 잘 정리해서 숙지해 놓으시기 바랍니다. За тэгэхээр саяны хэлсэн тийм ээ Бурхны арт түмэн болох Израилийн хаан болохын тулд ямар 3 процесс заавал байх ёстой вэ? Ямар 3 тэр шатыг дамжих ёстой вэ гэдгийг та бүхэн сайн бичиж тэмдэглэж аваад тэгээд тэрийн даалгавар хийгээрэй. 그래서 아도니아가 그 절차를 따르지 않은 것이 얼마나 잘못된 일인지를 우리가 말씀을 통해 이제 확인할 겁니다. За тэгэхээр Адониагийн хувьд энэ нь одоо ямар энэ эдгээр үе шатаар дамжлаггүйгээр өөрийгөө хаан гэж ингэж зарлан тунхагласан нь ямар амьшигтай хэрэг вэ гэдэг талаар бид нар цаашид лавлаж харах болно. 그다음에 이제 세 번째 작은 제목입니다. За 3 дугаар хэсэг нь 그 내용은 아도니아가 초청하지 않은 사람들. 다시 말씀해 주세요. 네, 아도니아가 초대하지 않은 사람들. За 3 дахь хэсгийн гарчиг нь болохоор Адониагийн урайгүй хүмүүс. 6절부터 7절까지고요. 6절부터 7절. 잠깐만요. 26절부터 26절부터 27절까지고요. За энэ л 26-аас 27, 26-27 дугаар ишлэл байна. 26절부터 27절까지 읽어 주십시오. За шаа. Харин тэрээр таны зарц намайг мөн тахилж Задок, Йехоядагийн хүү Беная, таны зарц Соломон нарыг урьсангүй. Хаан эзэн таны минь дараа Синтид тань хэн залгамжлан суухыг та өөрийн зарц нартаа дуулгаагүй байхад ийм юм болж байгаа нь хаан эзэн минь таны санаа мөн үү гэв. 자기가 왕이 되기 위한 그런 잔치하는 자리를 마련하고 초대한 사람들이 있습니다. Адониа болохоор өөрийгөө одоо хаан гэж өргөмжлөөд тэгээд хүмүүсийг урьж найр хийсэн байгаа. 초대한 사람들이 어떤 사람들인지 이미 설명을 다 들으셨죠? За тэгээд тэр найранд нь өргөцсөн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэдгийг түрүүн тайлбарласан байгаа тийм үү? 그럼 아도니아가 초대한 사람들이 어떤 사람들이었는지 누가 혹시 아시는 대로 얘기해 보시겠습니까? Адониагийн тэр найрандаа урьсан хүмүүс нь ямар хүмүүс байсан бэ гэдгийг хэлэх хүн байна уу? Бурхнаар удирдуулаагүй хүмүүс байсан. Адониаг дэмждэг, дагалддаг хүмүүс гэсэн. Адониар을 따르는 자들, 하나님의 인도하심을 받지 않는 사람들. 네, 예. 그 정확히 말씀하셨고요. 아주 화를라. 한 가지 더 말씀을 하면 다윗 왕과의 관계가 다 안 좋은 사람들인 거죠. Дээрээс нэмж хэлэхэд ерөнхийдөө Давид хаантай харилцаа муу хүмүүс байсан гэж хэлж байна. 하나님의 뜻을 따르지 않는 것하고 인도자 다윗과의 관계가 안 좋은 것은 서로 연관관계가 있습니다. Бурхны хүсэл тааллыг дагдаггүй болон хаан Давид хаантай харилцаа муутай байсан гэдэг нь бол хоорондоо маш тийм нэгт уялдаа холбоотой ойлголтууд юм аа. 교회 안에서도 하나님의 뜻을 정확히 따르지 않는 자는 목회자와의 좋은 관계를 유지하지 못해요. Сүм чуулган дотор ч гэсэн аваад үзэх юм бол бурхны хүслийг дагдаггүй хүн бол бурханд дуулуургүй хүн бол пастор удирдагч нартайгаа ч гэсэн харилцаа муутай байдаг. 그럴 경우에는 다른
자기와 같은 하나님의 뜻을 따르지 않는 다른 사람과 서로 이렇게 연결되어서 뜻을 같이 하는 그런 현상이 나타납니다. За тэгээд ийм хүмүүсээрээ сүм жолоон дотор байх юм бол яг өөртөөгөө адилхан бурхны хүсэл тааллыг дагдаггүй тийм хүмүүстэйгээ нийлээд ингээд бие бинийгээ олоод ингээд нэг ийм бүлэг үүсгээд ингээд хоорондоо нөхөрлөд явцдаг. 아도니아의 초대를 받은 사람이 그런 특징을 갖고 있다고 하면 반대로 초청받지 않은 사람들은 반대의 의미가 있겠죠. За тэгэхээр Адониагийн найранд өргөцсөн хүмүүс бол одоо ийм хүмүүс байсан байна те. Бурхны хүсэл тааллыг дагдаггүй, удирдагчтайгаа хаантайгаа муу харилцаатай ийм хүмүүс байсан байна. Тэгвэл тэр найранд нь өргөдөөгүй хүмүүс гэхээр яг одоо үүний эсрэг тийм хүмүүс байсан гэсэн үг. 하나님의 셈이란 인도를 정확히 받는 사람들이라고 우리가 볼 수 있습니다. Тэр өргөдөөгүй хүмүүс бол бурхны тэр маш тийм нарийн тодорхой удирдлагыг дагдаг хүмүүс гэж хэлж болох юм аа. 어떤 사람의 신앙이 좋은지 안 좋은지를, 그러니까 올바른 신앙인지 잘못된 신앙인지를 알 수 있는 방법은 그가 누구와 어울리는지, 누구와 친한지를 보면 알 수 있는 겁니다. 사람의 신앙이 좋은지 아닌지, 잘못되는지 잘 되는지를 아는 방법은 그 사람이 누구와 가까이 하는지를 보면 알 수 있는 거죠. 오늘 우리 인터넷이 오전에도 그랬는데 자꾸 끊기고 안 좋은 것 같은데 좀 이따가 제가 그 쉬는 시간에 좀 말씀 볼게요. 예. За миний интернет ер нь өнөөдөр жоохон гацаад байна. Завсарлага нар нэг хянцлахыг бодъё. Тэгэхээр альва хэн нэгний тий итгэл нь ер нь сайн итгэлтэй байна уу? Тарах итгэлтэй юу байна уу гэдгийг мэдэх нэг арга бол тэр хүн ямар хүмүүстэй одоо дотн байна вэ? Ямар хүмүүстэй нөхөрлөж байна вэ гэдгийг харахад мэдэгддэг. 이스라엘 백성들이 선지자를 대하는 마음도 그랬고 또 예수님 오셨을 때 예수님을 대하는 마음도 그랬습니다. Израильчүүдийн хувьд бол иш үзүүлэгч нарын үгийг сонсоод хариу үйлдэл үзүүлж байгааг нь харахад ч гэсэн мэдэгддэг байсан. Мөн Есүс Христийн дэлхий дээр ирэхэд ч гэсэн Есүстэй харьцаж байгаа байдлаас нь ч гэсэн энийг одоо харж мэдэж болохоор байсан. 하나님의 뜻을 따르는 자는 선지자를 존경하고 또 예수님을 영접했습니다. Бурхны хүсэл тааллыг дагдаг хүмүүс нь болохоор иш үзүүлэгч нарыг хүлээн зөвшөөрч хүлээж авдаг байсан. Мөн 예수님을 영접했죠. 예수스ийг ч гэсэн хүлээж авдаг байсан. 요한복음 7장 17절 누가 읽어주십시오. За Иохан номын 7-гийн 17 дугаар эшлэгийг нэг уншаад өгөөрэй. Иохан 7-гийн 17. 자, 17절이에요? 예, 17절. 예. 자, Иохан 7-гийн 17 гэсэн тий. Хэрэв хэн нэгэн түүний хүслийг үүдхийг хүсвэл тэрээр энэ сургаал Бурханаас уу эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. 아멘. 아멘. 하나님의 교훈을 올바른 교훈을 말하는 사람을 가까이 하는 자가 하나님의 뜻을 행하려고 하는 자라는 뜻이죠. Эндээс харах юм бол Бурхны тэр сургаалтай ойрхон байдаг, Бурхны сургаалыг дагдаг хүмүүс бол аль болох Бурхны хүслийг үйлдэхийг хүсдэг гэж хэлсэн байна. 한 구절 더 보겠습니다. 잠언 28장 4절 말씀 보겠습니다. Сургаалт ус 28:4.
Хуулийг умартагсад нь буруутнуудыг мартна. Хуулийг сахисад нь харин тэдний эсрэг тэмцэнэ. Амен. 아멘. 악인은 악인을 칭찬하고 의인은 의인을 알아보고 존경합니다. Одоо эндээс ч гэсэн харахад гин буруутай хүмүүс бол гин буруутнуудаа л магтдаг. Харин зөвхт хүмүүс бол зөвхт хүнээ таньж тэдэнтэй хамт тэмцдэг гэсэн үг. 그러니까 아도니아를 따라간 사람들이 누구고 아도니아를 따라가지 않은 사람들이 누군지를 보면 지금 아도니아가 어떤 일을 하는지를 알 수 있는 거죠. За тийм болохоор Адоныг дагагсад нь хэн байна, харин Адоныг дагаагүй хүмүүс нь хэн байна вэ гэдгийг харах юм бол Адониагийн хийж байгаа зүйл ер нь зөв үү буруу юу гэдгийг мэдэж болно. 특별히 아도니아가 초청하지 않은 사람들을 그럼 구체적으로 왜 아도니아가 좋아하지 않았을까요? Ялангуяа Адониагийн урайгүй хүмүүс байгаа тийм ээ. Адонигийн найранд урагдаагүй хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүст Адониа яагаад дургүй байсан бэлээ? 아도니아가 그러니까 행하는 잘못된 일을 그걸 싫어하고 거기에 대해서 반대하는 말을 했기 때문에 싫어한 겁니다. Яагаад тэр хүмүүс дургүй байсан бэ гэхээр Адониагийн одоо хийж байгаа зүйлд дургуутсаж түүнийг эсэргүүцэж байсан. Тийм одоо буруу гэдгийг нь бас хэлж ярьдаг байсан хүмүүс учраас. 아합 왕이 이스라엘 나라의 그 북이스라엘 나라의 아합 왕이 싫어하는 선지자 한 명이 있었죠. Хойд Израилийн Ахав хааны бас дургу нэг иш үзүүлэгч байсан. 다른 선지자들은 자기가 듣고 싶어 하는 말을 하는데 그 사람만큼은 듣기 싫은 말을 하는 거예요. Тэгээ бусад бүх иш үзүүлэгчд нь болохоор хаанд таалагдах тийм үгийг хэлдэг байсан бол ганцхан тэр иш үзүүлэгч л хааны дургу үгсийг хэлдэг байсан. 그 이유는 하나님께서 주신 말씀 그대로 전했기 때문에 그런 것이고요. Яагаад вэ гэвэл тэр ганц иш үзүүлэгч бол яг л Бурхны хэлсэн Бурхны өгснийг л дамжуулж хэлдэг байсан. 그 말씀이 듣기 싫게 들린 것은 자기가 하나님의 뜻을 따르고 있지 않았기 때문인 겁니다. Харин Ахав хаан болохоор тэр ганц иш үзүүлэгчийн үгийг сонсохоос дургу нь хүрдэг байсан шалтгаан нь бол тэр Ахав хаан өөрөө Бурхны хүслийг дагдаггүй түүний эсрэг явдаг байсан учраас тэр үнэн үгийг сонсоод дургуутдаг байсан. 우리 목회자의 설교에 대해서 그것을 싫어하는 교인들이 반드시 교회마다 있기 마련입니다. Пасторуудын хувьд ч гэсэн тэр пасторын номлолыг сонсоод дургуутдаг хүмүүс чуулган болгонд байдаг. 우리 목사님들은 내가 혹시 잘못 설교해서 그런 거 아닌가 그런 염려를 하지 않으시기 바랍니다. Гэхдээ пасторууд маань тэглээгээд би одоо буруу юм заачихгүй буруу номлол хийчихүү гэж ерөөсөө санаа зовох хэрэггүй. 우리가 하나님을 의지하고 강단에 서면 하나님께서 우리 입을 사용하셔서 올바른 말씀을 전하게 하십니다. Бид нэр өөрийгөө яг бурханд бүрэн даатгаад зөвхөн эзэн бурхандаа түшиглээд тэр эндэр дээр зогсох юм бол бурхан бидний амийг ашиглан өөрийнхөө хэлэх үгнүүдийг хэлүүлэх болно. 근데 그 말씀을 이렇게 싫어한다는 것은 하나님께로부터 말씀을 듣지 않겠다라는 그런 마음이 있는 거죠. Тэгээд тэгж тунгаглагдсан үгийг сонсохоос дургуутсаж байна, дургу нь хүрч байна гэдэг бол угаасаа тэр хүн бол бурхны үгийг, бурхны тэр хүсэл тааллыг сонсохоос дургуутсаж байна гэсэн үг. 자기 듣고 싶은 설교 듣고 싶어하는 사람들 때문에 우리 목사님들의 마음이 흔들리면 안 됩니다. Зөвхөн одоо гой сайхан үг, өөрт нь таалагдсан үгийг сонсохыг хүсдэг тийм итгэгч нараас болж манай пастор ахлагч нарын сэтгэл бас гэж ганхаж
고유지 болохгүй юм аа. 설교자는 사람을 기쁘게 하는 자가 아니고 하나님을 기쁘시게 해드려야 할 하나님의 종이기 때문입니다. Учир нь пастор, номлогч нар гэдэг бол хүмүүст таалагдах биш, харин бурханд таалагдаж байж л тэр номлолч гэсэн жинхэнэ номлол болдог. 하나님의 뜻대로 설교를 성실히 하면 하나님의 말씀을 듣고자 하는 그런 좋은 교인들이 이렇게 다 오게 돼 있는 거죠. Яг л бурхны хүслийн дагуу бурханд таалагдах тийм номлолыг хийгээд байх юм бол эцсийн эцэст бурхны тэр номлолыг сонсгосон бурхны үгийг яг жинхэнэ тэр бурхны үнэн үгийг сонсохыг хүссэн итгэгч нар улам олшрох болно. 자기 듣고 싶은 말만 듣기 위해서 오는 사람들은 그 사람들이 아무리 많아도 그 교회는 하나님의 교회가 될 수 없는 겁니다. Харин эсвэргээрээ зөвхөн өөртөө таалагдсан, өөрт нь гоё сонсогддог, тийм гоё сайхан номлол сонсохыг хүсдэг тийм итгэгч нар одоо тэр чуулганаар нь дүүрэн байлаа ч гэсэн тэр чуулган бол жинхэнэ бурхны чуулган болж чадахгүй. 27절까지의 내용은 나단이 다윗에게 알려준 내용인데요. За тэгэхээр энэ 27 дугаар ишлэл хүртэлх энэ агуулга болохоор ишлэлэгч Натан Давид хаан дээр хурч ирээд одоо хэлж ярьсан зүйлс байна. 그 말을 들었을 때 뭔가 크게 잘못됐다라는 것을 다윗은 이제 알았을 겁니다. За тэгээ Натаны үгийг сонсоод ямар нэгэн зүйл маш одоо буруугаар эргэж байгааг Давид ойлгосон баха. 이대로 놔두면 안 된다는 것을 알았을 것이고요. За энэ нэвээр нь орхиж юусоо болохгүй гэдгийг бас мэдсэн баг. 잘못된 왕이 세워지지 않도록 빨리 자기의 왕을 세워야 된다는 사실을 알았겠죠. За тэгээд одоо буруу хүнийг одоо хүнд хаан судлыг алдчихгүй тулд яг зөв хүнийг өргөмжлөх хэрэгтэй байна гэдгийг Давид ойлгосон баха. 그래서 이어지는 구절은 즉각적으로 다윗이 필요한 조치를 하는 것이 이어지는 내용입니다. За тэгээд дараа нь гарч байгаа энэ агуулгууд болохоор Давид тэр даруй маш зөв одоо шуурхай арга хэмжээ авч байгаа талаар өгүүлж байгаа. 이어서 이제 큰 제목 7번째 그 제목인데요. За том одоо сэдв гинэ. Том сэдвээр ярих юм бол 7 дахь сэдв нь гэж байна. 다윗이 솔로몬이 왕이 될 것을 선포함. За Давид Соломоныг хаан болгохоо зарлан тунхагсан. Давид Соломоныг хаан болгохоо зарлан тунхагсан. 28절부터 31절까지입니다. 28-аас 31-р эшлэл. 28절부터 31절까지 읽어주시기 바랍니다. 28-аас 31-р эшлэл уншаа. Тэгэхэд Давид хаан хариуд нь Батшебаг над руу дуудахтун гэлээ. Батшеба орж ирээд хааны өмнө зогсов. Хаан түнд миний сэтгэлийг зовлон шаналан бүхнээс аварсан эзэн амьд. Чамд Израилийн бурхан эзнэр тангаргалан чиний хүү Соломон л миний дараа хаан болж миний оронд синтед минь суух болно гэж хэлснээ өнөөдөр би биелүүлнэ гэв. Тэгэхэд Батшеба нүрээ газар доош мэхийн хаанд бүхэж миний эзэн Давид хаан та мөнх наслах болтугай гэж хэлв. 아멘. 자기에게 사실을 알려준 밧세바와 나단 앞에서 그리고 다른 신하들 앞에서 이제 자기 왕을 세울 것을 선언했습니다. За Давид хаан өөрт нь одоо яг нөхцөл байдлыг үннээр хэлсэн Натаны өмнө мөн Батшебагийн өмнө бусад үнэнч итгэмжит төшөмлөхийн өмнө дараагийн хаан бол Соломон байх болно гэдгийг албасаар зарлан тунхагласан байна. 이 구절에서는 맹세한다라는 단어가 두 번 나와 있죠. За энэ эшлэлүүд энэ хэсгээс харах юм бол
тангаргалах гэсэн үг 2 удаа гарч байна гинэ. За миний 한 번은 먼저 이전에 자기가 맹세했었던 사실을 알리는 것이고요. за нэг удаад нь болохоор тэр 30 дахь эшлэлдэр Израилийн бурхан эзнэр тангаргалан гэж хэлж байна. 그 맹세는 반드시 솔로몬을 왕으로 세울 것을 이전에 맹세한 일이 있습니다. За тэгээ урд нь болвол ингээд тангаргалцсан байсан. Батшебад чиний хүү Соломон л миний дараа хаан болж миний оронд синтет минь суух болно гэж хэлснээ өнөөдөр би биелүүллээ. Урд нь болохоор ингэж тангаргалж байсан байна. 그리고 또 다른 맹세는 이제 그 맹세한 대로 실행할 것을 다짐하는 그런 맹세인 겁니다. За би болохоор 29 оны биш 2019 оны нөгөө Библийг хэрэглээд байгаа тийм. Та нарын нөгөө өөр хувилбарууд дээр энэ тангаргалах гэдэг үг 2 удаа гарч иж магадгүй. За 19 оны хувилбар дээр болохоор нэг удаа тангаргалах гэдэг үг бол яг нэг удаа гарч байгаа. Харин одоо урд нь тэгж хэлснээ өнөөдөр би биелүүлнэ гэх. Тэгээ урд нь тэгж одоо бас амласнаа тий тангаргалснаа өнөөдөр би биелүүлнэ гэсэн ийм утгаар бас ойлгож болох юм шиг байна. Тэр ингээд 2 удаа урд нь тэгж тангаргалж байснаа одоо би биелүүлнэ гэж чамд тангаргалж байна. Ингэж ойлгож болох юм байна. 맹세라는 것은 어떤 결정을 할 때 그것이 확고부동한 변하지 않는다라는 것을 알리는 것이 맹세고요. Тэгэхээр тангаргалах гэдэг бол одоо өөрийнхөө хэлсэн үгийг хизээж өөрчлөгдөхгүй, хувирахгүй яг л энэ хэлснээрээ байна гэж одоо баталж байгаа хэрэг юм. 그 맹세는 하나님께서 보시는 앞에서 하나님 안에서 하는 맹세라고 이렇게 돼 있습니다. За тэгээд тэр тусмаа энд болохоор Израилийн бурхан эзнэр тангаргалъя гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бурхан эзний өмнө энэ тангаргалыг би өгч байна гэсэн. 하나님 앞에서 맹세한다라는 것은 그 맹세하는 일에 대해서 하나님께서 알고 계시고 그것을 자기가 하나님 앞에 책임지겠다라는 의미가 있는 거죠. Тэгээ бурханы өмнө тангаргална, бурхан эзнэр тангаргална гэдэг нь бол одоо энэ миний энэ одоо тангаргыг бурхан аль хэдийн мэдэж байгаа. Тийм учраас би энэ бурханы өмнө тангаргалсныгаа заавал одоо хариуцлагатайгаар биелүүлэх болно гэсэн утгыг илэрхийлж байна. 자기를 살리고 죽일 수 있는 하나님 앞에서 자기가 책임지고 이행하겠다는 의미가 있는 겁니다. Тэгээ намайг алж чадах, амьдруулж чадах тэр агуу бурхны өмнө би үнэхээр одоо хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. хариуцлагатайгаар тангаргалж байна гэсэн үг. 우리가 복음서에 보시게 되면 예수님께서 맹세하지 말라는 말씀이 하신 내용이 기록되어 있습니다. Сайн мэдээний номууд дээрээс харах юм бол Есүс хэлэхдээ та нар юу гарч буй тангаргалаа гэж хэлсэн байдаг. 예수님은 맹세하지 말라고 하셨는데 여기 다윗은 왜 맹세했을까요? Тэгээ Есүс болохоор юу гарч буй тангаргалаа гэж хэлсэн байхад энд болохоор Давид яагаад бурхан эзнэр тангаргалъя гэж ингэж тангаргалж байгаа юм болоо. 맹세를 할 수 있는 일과 맹세를 하면 안 되는 일이 있습니다. Тэгэхээр бид нар одоо тангаргалж болох зүйл, тангаргалж болохгүй зүйл гэж байдаг. 맹세할 수 있는 일은 하나님의 말씀을 우리가 실행함에 있어서 하나님의 말씀을 순종함에 있어서는 우리가 반드시 그건 맹세해야 되는 거죠. тангаргалж болох зүйл гэхээр юу арах вэ гэхээр бурхны тэр хүсэл тааллыг бурхны үгийг дуулууртайгаар даган биелүүлнэ гэдэг тал дээр бол бид нар тангаргалж болно. 그러나 자기의 어떤 개인의 결심이나 자기의 어떤 뭘 하고자 하는 그런
의도를 아무 일이나 맹세하면 그것을 자기가 지키지 못할 때가 올 때 죄를 짓게 되는 겁니다. Бурхны үгийг үгэнд үнэнч байх, дуулууртай байх гэдэг тал дээр бол бурханд тангаргалж байна. Харин өөрийнхөө хийх гэж байгаа зүйл те өөрөө ямар нэгэн зүйлийг зүйлд хүсэн тэмүүлж явах юм эсвэл өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж байгаа тухайд бол тангаргалж болохгүй. 하나님의 말씀은 어떠한 경우에라도 우리가 실행해야 되기 때문에 맹세를 하든 안 하든 그 말씀을 실행하지 않으면 죄가 되는 것입니다. Тэгээ бурхны үгийг дагах даган биелүүлэх сахин мөрдөх тал дээр бол бид нэр тангаргалсан ч бай, тангаргалаагүй ч бай, угаасаа бурхны үгийг бид нар биелүүлэх, дагаж мөрдөж явах ёстой. Учираас бид нар 그러니까, дагаж мөрдөх ёстой байдаг. 그러니까 하나님의 말씀만큼은 우리가 맹세한다라는 그런 마음을 가지고 우리가 그대로 실행해야 되는 것이죠. Тэр бурхны үгийн тухайд бол бид нар яг бурханд тангараг тавьж байгаа мэтэр тангаргалсан мэтэр заавал сахин биелүүлэх дагах ёстой байдаг. 그리고 여기 이제 30절 보면은요. 30절 보면은 하나님께서 이전에 하셨던 말씀을 들어서 그걸 이제 말하는 내용이 여기 이제 30절에 기록되어 있습니다. 30-р эшлэлээр сарах юм бол урд нь бурхны бас хэлжсэн үгийг үгээс иш татаж энд хэлсэн байна. 다윗은 모든 일의 결정을 오직 하나님의 말씀에 따라서만 하고 안 하고를 말씀에 따라서 결정한 겁니다. Тэр Давидын хувьд бол альва зүйлийг хийх үү, үгүй юу гэдгийг яаж шийддэг байсан бэ гэхээр бурхны үгийн дагуу л шийддэг байсан. 이어서 다음 구절 31절부터 보겠습니다. дараагийн 31-р эшлэлийг харъя. 31절까지 했고요. 31절까지 했고 다윗이 지금 왕으로 솔로몬을 세우는 일을 한 것은 하나님께서 가장 필요한 때에 정확히 일을 하신 겁니다. Тэгээд Давид бол Соломоныг ингэж хаан ширэнд өргөмжилж байгаа нь бол яг цагаа олсон, яг хэрэгтэй цагт нь яг хэрэгтэй зүйлийг хийсэн хэрэг юм аа. 사람들이 자기들 마음대로 일을 결정하고 판단하지만 하나님은 가장 정확하게 필요한 일을 정확한 때에 이루어 가십니다. Хүмүүс болохоор яг өөрсдийнхөө үзмжээр өөрсдийнхөө одоо төлөвлөсөн цаг ч гэдэм үү хүссэн цагт хүссэн аргаараа аливаа зүйлийг хийдэг болвол харин бурхан бол яг хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй зүйлийг хийдэг. 전도서 3장 1절 누가 읽어주십시오. 전도서 3장 1절. Номлогчийн үгс намын 3-ын 1-р эшлэгийг нэг нь уншаад өгөөрэй. За, Тэнгэрийн доорх бүх зүйлд тогтоогдсон цаг бүх явдал тогтцоо буй. 아멘. 아멘. 모든 일은 하나님께서 그 일이 이루어질 때를 정해 놓으셨고 그때까지는 필요한 기간이 이게 경과해야 됩니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр энэ тэнгэрийн дор болж байгаа бүхий л одоо үйл явдал, бүхий л зүйлд бол бурхан яг тухайн зүйлийг одоо болох бэлэгдэх тэр цаг хугацааг нь тогтоож өгсөн байдаг. Тэр цаг нь болох хүртэл бол тодорхой хэмжээний цаг хугацаа
урсан өнгөрөх ёстой байдаг. 다윗이 기름 부음 받은 때가 있고 또 왕의 자리에 올라간 때가 있었죠. Давидын хувьд л гэхэд хаанаар тослогдсон нэг үе байсан те. Гэтэл тослогдонгуудаа шууд хаан болчихоогүй шүү дээ. Хаан болох хүртлээр бас хэсэг хугацаа өнгөрсөн байна. 그 기간이 기름 부음 받은 때로부터 왕이 될 때까지 기간이 굉장히 길었습니다. Тэгээ хаанаар анх тусалгаа авснаас хойш яг хаан ширээнд залрах хүртэлх тэр цаг хугацаа бол маш урт цаг хугацаа байсан. 그 기간은 다윗을 위해서 필요한 기간이었던 거죠. Гэхдээ Давидын хувьд бол тэр хугацаа бол зайлшгүй хэрэгтэй байсан юм аа. 자기 뜻대로 행하지 않고 모든 일을 하나님의 뜻대로 행하는 그것을 훈련시키는 그런 기간이었습니다. Ягаад гэвэл энэ тэр хугацаа бол Давидын хувьд бүх зүйлийг өөрийнхөө хүслээр биш харин Бурхны хүслээр хийдэг байхад суралцах ёстой байсан цаг хугацаа. 하나님께 훈련하는 그 연습, 하나님께 복종하는, 하나님께 순종하는 그 훈련은 어려움을 당할 때 그 훈련이 잘 이루어지는 겁니다. Тэр Бурханд бүрэн захирагдаж, бүрэн дуулууртай дагдаг болох энэ дасгалжуулалт бол хизээ хамгийн сайн тэгж дасгалжуулагдаж хамгийн сайн сургагддаг вэ гэхээр хүнд хүчээр тэр зовлон бэрхшээлтэй учирсан тэр цаг хугацаанд бол бид нэр Бурханд бүрэн захирагдаж дуулууртай дагаж сурдаг байна. 그런 과정이 없었다면 다윗도 사울왕과 같이 이렇게 잘못될 수가 있는 거죠. Хэрэг тийм дасгалжуулалтын хугацаа байгаагүй байсан бол Давид хаан ч гэсэн Саултай адилхан дуулуургүй бардам хаан болох байсан ч гэж мэднэ. 지금 솔로몬이 왕으로 세워지는 이 때도 하나님께서 가장 정확한 때에 이 일을 이루신 겁니다. За одоо болохоор Соломоныг хаан ширээнд өргөмжилж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ үйл явдал ч гэсэн Бурхны хувьд бол хамгийн зөв цагтаа хийж байгаа хамгийн зөв ажил юм аа. 다윗이 하나님의 뜻대로 올바로 결정을 내리는 것에 대해서 그 말을 듣는 모두가 기뻐했고요. Тэгэхээр Бурхны хүсэл тааллын дагуу Давид тэр зөв шийдвэрийг гаргасныхын төлөө тэнд байсан хүмүүс бүгд Бурханд талархал илэрхийлсэн. 상당히 위험하게 죽을 위험까지 있었던 그런 밧세바는 자기 아들과 자기가 같이 위험해서 같이 죽을 수 있었던 그 위험했던 밧세바는 굉장히 기쁨이 컸고 감사함이 컸겠죠. Тэгээ Батшебагийн хувьд ч гэсэн маш их талархсан байхаа. Ягаад гэвэл хэрвээ одоо өөр хүн хаан ширэнд суух юм бол мэдээж одоо Батшеба болон түүний хүү Соломоны амнаас аюулд учирч болохоор байсан. Тийм нөхцөл байдалд тэр өөрийнхөө хүү дараагийн хаанд өргөмжлөгдөж байгаад үнэхээр талархсан баха. 밧세바가 얼굴에 땅을 대고 절을 했고요. Тэгэд 31 дэх эшлээс харах юм бол Батшеба нүрээ газарт тултал доош мэхийн хаанд бүхийсэн гэж байна. 다윗 왕이 오래오래 살기를 하나님 앞에 이렇게 축복하는 말을 했습니다. Тэгээд Давид хааныг мөх наслах болтугай хэмээн хандан юруусан байна. 이 말은 아들이 왕이 돼서 아들이 왕이 되는 거에 대한 기쁨으로만 그걸 가지고만 말한 게 아닙니다. За тийм ийхүү юрууж байгаа нь бол Батшеба тухайн үед зөвхөн өөрийнхөө хүүгэл бодоод тий миний хүү хаан болчихлоо гэд тэр хүүгийнхээ талаар одоо бодсондоо ингэж одоо баярлсан сэтгэлээрээ ингэж юруусан хэрэг биш юм аа. 하나님의 통치가 다윗에 의해서 정확히 이루어지고 있는 것이 감사했던 겁니다. харин
Давид хааныг мөнх наслах болтугай гэж хэлж байгаа нь өөрийнх нь хүү хаан болчиход байхад чинь урд хаан одоо миний л бодлоо шүү зэ урд хаан хурдхан шиг үхээд өгвөл бол намар эзтэй тий. Гэтэл Давид хааныг мөнх наслах болтугай гэж ингэж хэлж байгаа нь болохоор тэр Батшебагийн хувьд бол тэр Давид үнэхээр одоо Бурхны хүслийн дагуу Израилийг зөв хаанчилж байсан учраас тэр зөв засаглалыг тогтоон тэр Давидын тэр хаанчлал нь маш зөв шударга байгаад байгаа учраас энэ Давидын байгуулсан энэ зөв хаанчлал хүүгийнхэн үед ч юм уу дараагийн үед ч гэсэн үнэхээр мөнх настай байх болтугай гэсэн ийм ерөөл гэсэн үг ээ. 거기에 대해서 인정을 하고 하나님께 굴복하는 그런 행위를 한 거고요. Тэгээд энэ зөв хаанчлалын төлөө тэр энэ зөв хаанчлалд одоо бүрэн захирагдаж явах болно гэдгийг илэрхийлэн доош газар тултал мэхийн ясалсан гэж. 오래 살기를 바란다는 말은 하나님의 통치, 선한 통치가 언제까지나 계속 이어지기를 바라는 마음으로 그 말을 한 겁니다. Тэгээд Давид хааныг мөнх наслах болтугай гэж хэлсэн нь бол Бурхны тэр сайн хаанчлал нь үрд мөнх оршин тогтнох болтугай гэсэн тийм утгатай юм аа. 다음 구절 들어가기 전에 잠깐 10분 쉬었다가 하겠습니다. 10분 쉬겠습니다. 네? 네. 자, цааш нь үргэлжлүүлэхээс өмнө 10 минут завсарлцгаая. 네, 목사님 그러면 제가 잠깐 나갔다가 인터넷을 다시 좀 손 보고 들어올게요. 예, 그러시죠. 예. 자, 비투로 гараад интернет에 дахиад нэг салгаж янзлаа 다시 ирээд ороод ир. үргэлжлүүлсэй. 여덟 번째 큰 제목 여덟 번째고요. За, 8 дугаар том сэдв дээрээ явж байгаа. 솔로몬을 왕으로 세우기 위한 명령. За, одоо 8 дугаар том сэдвийг хэлж байгаа шиг байна. За, 8 дугаар сэдв нь болохоор Соломоныг хаан ширээн дөрвөнжлөхийг тушаасан. 32절부터 35절까지입니다. 32-аас 35 дугаар ишлэл. 이 부분은 전체가 또 네 가지의 부분으로 나눠집니다. За, энэ 8 дугаар хэсгийн дотроо бас 4 хэсэг хуваагдаж байгаа, 4 жижиг хэсэг. 그 가운데 첫 번째 작은 제목 첫 번째요. За, тэр 4 жижиг хэсгийн нэгдүгээрх нь 기혼 셈으로 데리고 감 이겁니다. Гихонроо аваачсан, дагуулж аваачсан. 32절부터 33절까지고요. 32-аас 33 дугаар ишлэл. 32절부터 33절까지 좀 읽어주십시오. За, 32-33-ыг уншаа. Дараа нь Давид хаан, Тахилч Задок, иш үзүүлэгч Натан, Ядагийн хүү Биная нарыг нааш дуудагтун гэсэнд тэд хааны өмнө ирлээ. Хаан тэдэнд та нар эзнийхээ зарц нарыг дагуулan миний луусанд хүү Соломоныг минь мордуулаад Гихонд аваач. 아멘. 이 왕의 명령은 특별히 제사장 사독과 선지자 나단에게 내리는 명령이고요. За, энэ тушаалыг болохоор Давид хаан Тахилч Задок болон иш үзүүлэгч Натан нарт өгсөн байна. 이 두 사람이 하는 일을 이 브나야라든가 다른 신하들이 돕도록 그렇게 명령 내린 겁니다. Тэгээд энэ Задок, Натан хоёрын одоо энэ ажил болохоор Хоядагийн хүү Биная гэх мэт хүмүүс бас ажуунаас нь тусалсан байна. 명령의 내용들은 다 우리에게 교훈의 의미를 다 담고 있는 내용들입니다. Энэ тушаалуудын агуулгыг харах юм бол биднэрт ч бас маш их тийм сургамж болж байгаа агуулгууд байна.
제사장 사독과 선지자 나단이 데리고 가는 이유는 그들이 기름을 붓기 위함인 거죠. За дахилч Задук бол иш үзүүлэгч Натан нарыг одоо хүү Соломоныг минь дагуулад яваа гэж тушаасан нь бол ямар зорилготой вэ гэхээр Соломоныг тослох зорилготой байсан. 왕이 되는 조건 가운데 한 가지가 기름을 부어야 된다고 하지 않았습니까? Түрүүн нөгөө Израилийн хаан болохын тулд ямар одоо нөхцөлийг болцлыг хангасан байх ёстой вэ гэдэг талаар ярьсан те тэр дунд болохоор нэг чухал болцол нь бол тослогдсон байх ёстой. Хаан болохоор тослогоо авсан байх ёстой гэсэн. 기름을 붓는 이유는 기름이 상징하는 의미가 있기 때문에 그런 건데요. За яагаад заавал тосолдог байсан бэ гэхээр тэр тослогоо гэдэг маань болохоор бас тийм бэлэгдлийн утга учиртай байсан. 사도행전 10장 38절 누가 읽어주십시오. Үлс намын 10-ын 38절. 38-ыг нэг нь уншиж өгөөрэй. Үлс 10-ын 38. За энэ нь Яач? Миний гацч юу? Үгүй юу? За Үлс 10:38 гэсэн тийм. Үлс 10-ын 38. За. Энэ нь Бурхны хэрхэн Назарын Есүсийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд тэрээр диаволд дарлагдсан бүгдийг эдгээр сайныг үлдэж явсан тухай юм. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан. Амен. 아멘. 예수님께 성령이 임하신 일을 가지고 기름 붓듯 성령이 임하셨다고 기록되어 있죠. Эндээс харах юм бол Есүсийн дээр ариун сүнс ба хүч чадлаар тусалсан гэж байна тийм үү. Тэр Есүсийн дээр ариун сүнс ирсэн Есүстэй ариун сүнс хамт байсныг юутай зөвлөж ирсэн бэ гэхээр тэр тосолсон тэр тослогоо гэдэгтэй зөвлөж адилтгаж ирсэн байна. 기름을 붓는다는 것은 기름 붓는 자에게 부음을 받는 자에게 성령님이 임하신다는 의미가 있고 Тэгэхээр энэ утгаараа үзэх юм бол тослогоо авна гэдэг нь болохоор нэг ясандаа ариун сүнсээр дүүрнэ гэсэн. 기름 부을 그때부터 하나님께서 그 사람 안에서 일을 하신다는 것이고요. За мөн тэр тослогдсон тэр мөчөөс эхлээд Бурхан тэр хүний дотор хамт байна гэсэн. 나라를 통치하는 일은 하나님이 하시는 일이라는 것을 알리는 것입니다. Ингэснээрээ улс орныг захирна, хаанчлна гэдэг бол Бурханы хийдэг ажил юм гэдгийг илэрхийлсэн утгатай. 그러니까 하나님이 정해 주신 사람만이 왕이 돼야 된다는 이유도 그래서 그런 거죠. Тэр зөвхөн Бурханы томилсон, Бурханы тогтоосон, сонгосон тэр хүн л хаан болох ёстой, захирах ёстой гэдгийн учир бас үүнд оршиж байгаамаа. 그런데 기름 부음 받은 자가 기름을 붓게 돼 있습니다. За тэгээд тосолж байгаа хүн нь ч гэсэн мөн тослогдсон хүн байх ёстой. 선지자 나단도 기름 부음 받은 선지자이고요. Тэр утгаараа иш үзүүлэгч Натан ч гэсэн өөрөө тослогдсон, тослогоо авсан хүн байсан. 제사장 사독도 임명 받을 때 그 머리에 기름을 바르는 것으로 임명됐습니다. Тахилч Задугч гэсэн анх одоо тахилчаар томилогдохдоо тахилчийн тослогоог авсан байсан. 그러니까
하나님의 말씀을 성령께서 임하신 성령께서 임하신 사람만이 하나님께서 그 일을 하실 수 있는 사람이 되는 거죠. Тэгэхээр нэг ясандаа тослогдсон хүн гэдэг нь болохоор ариун сүнсээр дүүрэн ариун сүнсийг авсан хүн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бурхан одоо тийм ариун сүнсээр дүүрэн хүнийг л өөрийнхөө ажил үйлсэд хэрэгэлдэг байна. 또 기름 부음 받은 사람이 기름을 붓는다는 것도 의미가 있습니다. Бас хэн нэгнийг тослохдоо зөвхөн өөрөө тослогдсон хүн л бусдыг тослоно гэдэг нь ч гэсэн маш их утга учиртай. 성령님이 임하신 사람이 하는 일을 통해서 다른 사람이 성령 받는 일이 이루어지는 겁니다. За энэ утгыг одоо дэлгэрүүлээд хэлэх юм бол ариун сүнсээр дүүрэн ариун сүнсийг авсан хүн 그러니까 성령님이 임하신 사람이 일을 할 때 다른 어. 사람도 성령님을 받게 된다는 겁니다. ариун сүнсийг авсан хүн одоо ажиллах юм бол тий ариун сүнсийг авсан хүний ажиллаар дамжуулж өөр хэн нэгэн ариун сүнсийг авдаг. 예수님의 12 제자가 바울을 포함한 12 사도가 성령의 충만함을 입었지 않습니까? Есүсийг дагалдаж байсан шавнар болон Илч Паул гэх мэт дагалдагч нар бүгдээрээ ариун сүнсээр дүүрэн байсан тийм үү? 그들이 말씀을 전할 때 듣는 자들에게 성령님이 임했어요. Тэгээд тэднийг тунхаглах үед, Бурхны үгийг номлох үед сонсогч хүмүүсийн дээр ариун сүнс бууж ирж байсан. 예수님의 제자들이 성령 충만함을 입은 것은 성령 충만하신 예수님의 말씀이 있었기 때문이고 Тэгээд тэр дагалдагч нарын хувьд бол тэгж ариун сүнсээр дүүрсэн нь ариун сүнсээр дүүрэн Есүс тэдэнтэй хамтаж тэдний дунд ажилласан учраас юм. 성령 충만한 자에게 성령 충만함을 받은 자가 말씀을 전할 때 그 듣는 자에게 성령님이 임하시는 거예요. За бүр цаашлаад тэгж ариун сүнсээр дүүргэгдсэн хүмүүс Бурхны үгийг тунхаглаж номлох үед сонсогч хүмүүс нь ч гэсэн ариун сүнсийг дүүргэж авдаг байх нэ. 말씀 전하는 자가 먼저 성령님의 임하심을 받지 않으면 어느 누구에게도 성령님의 임하심을 받게 할 수 없는 거예요. Тэр Бурхны үгийг тунхаглаж байгаа, зааж номлож байгаа хүн өөрөө эхлээд ариун сүнсээр дүүргэхдэггүй юм бол өөр хэнийг ч ариун сүнсээр дүүргэж чадахгүй. 그래서 이제 기름 붓는 거에 대해서는 조금 이따 말을 또 하고요. За тасалгааны талаар бас дараа нь бас бид нар ярилцсан. 기름 붓는 장소가 여기 기온샘에 가서 기름을 부었다고 했습니다. За энэ Соломоныг хаана аваачиж таслаарэ гэсэн юм бэ гэхээр Гихонд аваачаа гэсэн Гихон горхон дээр аваачиж таслаарэ гэсэн байна. 기름 부음 받는 장소를 왜 기온으로 하나님께서 정해 놓으셨을까요? Яагаад бурхан Соломоныг таслах газар болгож Гихоныг сонгосон юм болоо? 그것은 기름 부음 받은 자를 통해서 어떤 일이 이루어지는지를 알게 하시는 그런 가르침입니다. За эндээс юуг харж болох вэ гэхээр тэр тослуулж байгаа хүнээр дамжуулан бурхан юу хийх вэ? Энэ тослогдож байгаа хүн цаашдаа юу хийж бүтээх болоо гэдгийг харуулахын тулд юм. 기온이라는 말은 창세기에 처음 기록되어 있습니다. Гихон гэдэг нэр болохоор хамгийн анх Эхлэл номон дээр гарч байгаа. 창세기 2장 13절에 처음 나오는데요. Эхлэл номын 2-ын 13 дугаар эшлэлээр анх гарч байгаа. 에덴 동산에서 흘러나오는 강이 4개의 강으로
그 흘러 내려갔다고 말씀하고 계십니다. За энэ Эхлэл намын 2 дахь бүлэг дээр болохоор тэр Эден цэцэрлэгээс 4 мөрөн салаалж урссан тухай өгүүлдэг. 그 네 강 가운데 하나의 이름이 기온인데요. За 2 дахь мөрний нэр нь Кихон гэж байна. 기온이라는 말의 뜻은 솟아나옴, 솟구쳐 올라옴, 그런 뜻입니다. За тэгэд Кихон гэдэг нэрний утга нь болохоор ориглох, ундрах гэсэн утгатай. 물의 흘러나옴이 그러니까 힘있게 강하게 흘러나온다라는 것을 의미하는 거죠. Тэр усны тэр ундрах, тэр урсаж байгаа байдал энэ төр нь болохоор зүгээр л намуухан ингээд урсаж өнгөрөх биш, харин яг тэр булаг ингэж оргилж ундарч байгаа мэтэр тийм маш хүчтэй байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 샘물은 하나님께서 우리에게 주시는 심령에 주시는 은혜를 말씀하는 건데요. Тэгээ булаг мөрөн гэдэг бол Бурханы бидэнд өгсөн амийг бэлэгддэг байгаа. 예수를 믿는 자에게는 그 심령 안에서 생수가 영원토록 흘러나온다고 했습니다. Есүс итгэгчдийн дотор амийн булаг ундарч байдгаа гэж бас хэлсэн байдаг. 근데 생수 주시는 그 일이 하나님의 말씀으로 은혜 받는 그 일이 굉장히 힘있게 강하게 나타난다는 거죠. Тэгээд тэр амийн булаг нь тийм ээ өөрөөр хэлбэл Бурханы 하나님 말씀으로 은혜 받는 일이 тэгээд Бурханы үгээр тэр нэгүсэл олж авч байгаа тэр нэгүсэл нь яг л тэр булаг ундарч байгаа ундран оргилж байгаа мэтэр тийм маш хүчтэй байх болно гэдгийг илэрхийлж байна. 그래서 하나님께서 원하시는 왕이 세워지면 그 모든 백성들에게 생수가 공급될 것을 말씀하는 것이고요. За үүгээрээ юу илэрхийлсэн бэ гэхээр үнэхээр Бурханы хүссэн хүн хаан болох юм бол тэр хүнээр дамжуулан Бурханы ард түмний дунд амийн ус ингэж булаг мэт ориглох болно. ундрах болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그 샘물은 왕이 주는 것이 아니고 바로 하나님이 주시는 거라는 사실을 우리에게 알려주시는 겁니다. Гэхдээ тэр амийн булгийг бол хүн гэж урсгаж байгаа биш, харин Бурхан тэр амийн усыг өгдөг юм гэдгийг үгээр дамжуулан илэрхийлж байна. 이사야 49장 10절 읽어주십시오. Исая 49-ийн 10-ыг нэг нь уншаад өгөөрэй. (49장 10절이요) Исая 49-10. Тэд өлсөхгүй, цангахгүй, аагам халуунд ч наранд ч цохиулахгүй. Учир нь энэргчин тэднийг удирдах ба усны ундрагуудын хажуугаар дагуулна. 아멘. 아멘. 여기에 샘물의 근원 또는 생수의 근원이라는 말이 어떤 뜻인지 우리가 알아야 되겠는데. За тэгэхээр энэ усны ундрагууд буюу тэр амийн усны ундраг нь яг юу юм бэ гэдэг талаар бид нар утгыг нь маш зөв ойлгох хэрэгтэй. 바로 생수의 근원은 우리 하나님이시고요. Амийн усны их сурвалж амийн усны ундраг бол Бурхан өөрөө юм аа. 하나님이 세우신 인도자 또 왕이나 또 선지자는 백성들을 샘물 근원으로 인도하는 역할을 한다는 의미가 있는 겁니다. Тэгээ Бурханаар туслагдсан энэ дахиалж иш үзүүлэгч хаан гэдэг
хүмүүс бол арт түмнийг энэ усны ундраг руу, амийн ус руу удирдан дагуулдаг хүмүүс байх ёстой. Тийм үүрэг гүйцэтгэх ёстой гэдгийг үгээрээс харуулж байна. 그래서 올바른 인도자가 세워질 때 하나님은 그 인도자를 통해서 백성들에게 생수를 만족하게 이렇게 주신다는 의미가 있는 거예요. Тиймээс зөв удирдагч томилогдож байж л Бурхан тэр зөв удирдагчаар дамжуулан өөрийнхөө арт түмнийг тэр амийн усаараа ундаалж байдаг. 물이 도저히 나오지 않는 광야에서도 모든 백성들이 물을 마셨지 않습니까? Огт ус байхгүй тэр говь цөлдч гэсэн Бурхан удирдагчаар нь дамжуулан өөрийнхөө арт түмнийг ундаалж байсан шүү дээ. 그것도 하나님의 인도를 백성들이 모세를 통해서 받고 있었기 때문에 그렇게 생수를 공급해 주신 겁니다. Тэр хүмүүс Мосегоор дамжуулан Бурхны удирдамжийг авч ирсэн. Бурхнаар удирдуулж байсан учраас Бурхан ч гэсэн Мосегоор дамжуулан ард түмнээ тэр хаднаас ус гаргаж ундаалж байсан. 심령에 솟아 올라오는 기쁨과 만족의 그 마음은 하나님의 인도를 받는 자에게만 주어지는 특권이라는 것을 우리에게 알려주시는 겁니다. Тэр бидний зүрх сэтгэл сүнсэн дотроос оргилж байдаг тэр баяр хөөр тэр сэтгэл ханамжтай байдал нь бол зөвхөн Бурхнаар удирдуулдаг хүмүүсийн л амсаж эдэлж болох баяр хөөр сэтгэл ханамж юм аа. 이 생수는 인도자를 통해서 주신다는 그 설명이 또 다른 구절이 있는데요. За Бурхан энэ амийн усаа удирдагчаар дамжуулан ард түмнээ энэ амийн усаар ундаалж байдгаа гэдэг тухай бас нэг ишлэл байгаа. 민수기 21장 16절부터 18절 적어 놓으시고요. За тоолго 21-ийн 16-аас 18 гэд бичиж авчаарай. 그건 나중에 읽어보시기 바랍니다. Дараа нь тэгээд уншаад үзээрэй. 백성들이 물을 마시지 못하면 그것은 왕에게 책임이 돌아간 겁니다. Хэрвээ ард түмэн ус ундгүй болох юм бол түүний хариуцлага нь хаан дээр ирдэг. 아합이 왕으로 있을 때, 아합 왕 때 3년 6개월 동안 비가 안 온 것은 누구의 책임입니까? Ахав хааны үед л гэхэд Израильд 3 жил хагасан турш ерөөсө хур буруу ороогүй гэдэг нь хэний хариуцлага байсан бэ? 아합 왕이 범죄 때문에 그렇게 된 거죠. Тэр Ахав хааны хариуцлага өөрөөр Ахав хааны тэр гим нүлээс болсон хэрэг юм аа. 사무엘하 21장에 보면은요. 2-р Самуэль 21-р бүлгээс харах юм бол 다윗이 통치할 때 3년 동안 그때 비가 오지 않은 때가 있었습니다. Давидын хаанчлалын үед ч гэсэн 3 жилийн турш хур бороо ороогүй үе байсан. 그러면은 다윗 때 비가 3년 안 온 것은 누구의 잘못 때문에 비가 안 왔을까요? Тэгвэл Давидын үед тэр Израильд хур бороогүй байсан тэр 3 жилийн явдал болохоор хэний хариуцлага байсан байж таарах уу? 누구 아시는 분 계십니까? За энэ талаар мэдчихэж байгаа хүн байна уу? 안 계시나 보네. 바로 байхгүй юм шиг байна. 다윗의 잘못이 아닌 사울 왕의 잘못 때문에 그렇게 비가 안 온 거죠. За энэ болохоор Давид хааны буруугаас биш харин Саул түүний өмнөх хаан болох Саулын гин буруугаас болсон байгаа. 사울 왕의 잘못 때문에 온 결과이지만 그 해결은 누가 해야 됩니까? Тэдгээр одоо өмнөх хаан Саулын буруугаас болоод тийм ган гачиг тохиолдсон боловч энэ асуудлыг хэн шийдвэрлэх ёстой болсон бэ? 다윗이 해야만 하는 일입니다. Энэ бол яг тухайн үед хаан болчихсон
байсан Давидын шийдэх ёстой асуудал байсан. 그래서 다윗이 그 문제를 가지고 하나님 앞에 간절히 기도해서 하나님의 응답을 받았어요. Тиймээс Давид ч гэсэн бурхны өмнө очиод энэ асуудлыг бурханд айлтган залбирсан байгаа. Тэгээд бурхнаас хариулт авсан. 그래서 반드시 해야 할 일, 필요한 일을 다윗이 하고 나니까 그 흉년이 그 비가 안 온 것이 끝난 거죠. Тэгэхээр Саул болохоор одоо тэр хэрэг тарчаа тий гангачиг учруулчаад ингээд өөрөө нас орсон шүү дээ. Тэгээд дараа нь одоо үлдсэн хаан дараагийнх нь хаан болох Давид хэдийгээр өөрөх нь буруу биш байсан ч гэсэн өмнөх хаанаас болсон тэр гангачгийн асуудлыг гарцаагүй шийдэх ёстой байсан. Тэгээд Давид өөрийнхөө хийх ёстойг хийснээр тэр гангачиг тайлагцсан. 백성의 생존에 필요한 이런 물을 주는 것은 바로 왕이 백성을 위해서 하는 일이고요. Тэр энэ мэтчлэн одоо ард түмэндээ зайлшгүй хэрэгтэй тэр амьд явах зайлшгүй хэрэгцээтэй тэр усыг одоо ус ундаагаар ингэж ард түмний ханганаа тэр ган гачгаас одоо юу ангижруулж өгнө гэдэг бол зайлшгүй тэр хааны одоо хүлээх ёстой хариуцлага юм. 그 일은 하나님께서 세우신 그 통치자를 통해서 하시는 일입니다. Тэгээд бурхан ч гэсэн яг өөрийнхөө томилсон тэр зөв удирдагчаар дамжуулан юуныг хийж байдгиймаа. 더 중요한 것은 마시는 물보다 더 중요한 것은 심령의 만족과 기쁨입니다. Тэгээд зүгээр амны цангааг тайлах тэр амхан биеийн цангааг тайлах уснаас илүү чухал зүйл бол бидний зүрх сэтгэл сүнсний баяр хөөр ба сэтгэл ханамж юм. 그래서 하나님의 종을 통해서 인도를 받으면 심령의 만족과 기쁨이 아주 굉장히 힘있게 강하게 이렇게 이루어진다는 거죠. Тиймээс яг бурхны томилсон тэр зөв удирдагчаар удирдуулах юм бол бидний зүрх сэтгэл ба сүнс маань тэр жинхэнэ баяр хөөр ба сэтгэл ханамжаар дүүрэн болтгоо. 지금 세워지는 이 솔로몬은 바로 그런 일을 할 수 있는 왕이라는 것을 알리기 위해서 기온샘에서 기름을 부은 겁니다. Тэр өнөөдрийн энэ хэсэг дээр гарч байгаа яг одоо Давидын дараас томилогдож байгаа Соломоныг Гихонд дагуулж аваачаа тэнд туслаа гэсэн энэ утга санаанч гэсэн яг ийм утга учрын улмаас заавал Гихонд авчиж туслаа гэсэн байна. 그래서 이 기온샘은 그 후대까지 오랜 세월을 이어서 예루살렘에 물을 공급하는 그런 셈이 된 겁니다. Тэгээд энэ Гихон горхч гэж ярьдаг, Гихон одоо булагч гэж ярьдаг байгаа. Энэ Гихон болохоор түүнээс хойш гэсэн олон зуун жилийн турш Иерусалимыг болон Иерусалимийн оршин суугчдыг тэр ундны усаар хангаж исэн гол их сурвалж нь болсон байгаа. 후대에 가서 히스기야 왕은 이 기온샘을 성 안으로 이렇게 끌어들이는 공사를 했어요. За хожим болохоор Хизкия хаан энэ Гихон горхийг тэр Иерусалимийн дундуур урсгадаг болгох тийм одоо юу бүтээн байгуулалтын ажлыг хийсэн. 그리고 바깥에서는 그것을 막아서 얻지 못하게 하고 성 안에서만 물을 얻게 했습니다. Тэр одоо тэр Иерусалимийн гадна одоо гаднах Гихоны урсгалыг ингээд хаагаад тэр урсгалын голдролыг ингээд өөрчлөөд зөвхөн одоо гаднаас л Гихоны уснаас одоо уух боломжгүй харин Иерусалим дотор болвол тэр Гихоны уснаас ингэж уух боломжтой болгосон. 그래서 그 기온 샘이 성 안에 들어왔을 때는 실로암 못이라는 이름이 바뀐 겁니다. За тэгээд энэ Гихоны урсгалыг өөрчлөөд тэр Иерусалим хот руу ингэж татаж авчирснаар тэр хот доторх тэр Гихоны нэр нь өөрчлөгдөд
Силон цөөрөн гэдэг нэртэй болсон байна. 그리고 이제 그다음에 이제 그다음 구절 보겠는데요. За дараагийн ишлэгийг харъя. 예, 그다음에 39절. 39절 아? 30 아, 아니, 33절인데요. 34절. 예, 예. 33절 상반절만, 그러니까 33절 한 절을, 이 33절 한 절만 좀 읽어주십시오. 33절이요? 예, 33절이요. За 33 дахь ишлэг дахиад уншъя. Хаан тэдэнд та нар эзнийхээ зарцнарыг дагуулan миний луусанд хүү Соломоныг минь мордуулаад Гихонд аваач. 아니네. 제가 잘못, 34절을 제가 잘못 말했습니다. 34절 상반절, 34절 읽어주십시오. За багш андуурч гинэ 34 дугаар ишлэгийг унших юм бэ. Тэнд тахилч Задок, иш үзүүлэгч Натан нар түүнийг Израилийн хаан болгон тосолж эвэр бүрээ үлээн Соломон хаан манд тугай гэж уухаал өгтөн. 예, 지금 여기 두 번째 작은 제목은 기름을 부음입니다. За энд болохоор одоо хоёр дахь жижиг хэсэг нь байна. За бид нар нөгөө хит дотор байлаа 8 дотроо 4 жижиг хэсэгтэй гэсэн шүү дээ. Тэгээ нэг дэх жижиг хэсэг нь түрүүн юу гэчлээ дээ. Гихонд аваачсан лөө. За хоёр дахь жижиг хэсэг нь болохоор юу тосолсон нь гэдэг хэсэг. 그리고 절수는 34절 상반절이라고 해서 34절의 그 절반입니다. 윗절 절반. За тэгээд ишлэл нь болохоор 34-ийн А 34 дээр ишлэлээ дотор нь 2 хуваагаад А хэсэг буюу хаан болгон тосолж хүртэл. 아까 기름 붓는 거에 대해서 아까 설명을 했었죠. За тослогооны тухай бол түрүүн тайлбарласан байгаа. 그래서 이 기름 붓는 것은 반드시 왕에게 있어야 할 일입니다. Энэ тослогоо бол одоо хаан хүнд тий хаан ширээнд суух гэж байгаа хүний хувьд бол гарцаагүй одоо заавал одоо хийгдэх ёстой ёслол байгаа. 기름을 붓는 것은 사람이 붓는 거지만 그 붓는 일은 하나님이 시키신 일인 거예요. Тэр тослогоог үйлдэж байгаа нь тэр тосолж байгаа нь бол яг хүн хийж байгаа тий. Гэвч үнийг хийлгэж байгаа нь бол бурхан юм аа. Бурхан энэ ажлыг тэр хүнээр хийлгэж байгаа гэсэн. тослуулж байгаа гэсэн. 그럼 기름을 부으라고 말씀하신 것은 기름 부은 그때부터 내가 일하겠다라는 하나님의 뜻이거든요. Тэгээ тэр хаан болгон тосолч гэж байна тий. Тэгээд тэр тосолсон тэр мөчөөсөө эхлээд би энэ хүнээр дамжуулан ажиллах болно гэсэн бурхны хүсэл энд оршиж байгаа. 그러니까 기름 부은 그때부터 기름 부음 받은 자에게 뭔가의 변화가 이렇게 나타나는 거죠. Тийм учраас тэр тослогдсон тэр мөчөөс эхлэн тэр тухайн тослогдсон хүний дотор ямар нэгэн өөрчлөлт гарч эхэлдэг. 이 솔로몬 이전에 아버지 다윗이나 그 이전에 사울 왕도 기름을 붓지 않았습니까? Соломоноос өмнө одоо хаан болж тослогдсон хүмүүс гэх юм бол Соломоны эцэг Давид байна, мөн хамгийн анхны хаан болох Саул нар байна, тийм ээ? 사울 왕이 기름 부었을 때에 있었던 일을 보면은요. Саул хаан одоо хаанаар тослогдож байх үед болсон тэр үйл явдлыг харах юм бол 사무엘상 10장 9절부터 10절까지 읽어주십시오. 사무엘상 10장? 예, 10장 9절부터 10절이요. 1-р Самуэль 10-9-өөс 10 дугаар ишлэг уншъя. Самуэлийг Саулаас салж явахаар эргэх тэр үед Бурхан Саулын зүрхийг өөрчилж тэр бүх тэмдгүүд тэр өдөртөө биелэгдэжээ.
тэд нөгөө довцогт хүрчээ. Харагтун хэсэг иш үзүүлэгчид түүнтэй таарлаж Бурхны сүнс түүний дээр буусанд тэр ч тэдний дунд иш үзүүлв. 네. 우리 본문은 우리 그 통역 선생님이 읽으시고 제가 이렇게 참고 성경 구절은 각자 우리 학생들이 읽으셔야 이게 훈련되고 우리가 성경을 빨리빨리 찾는 연습이 되는 거니까 좀 힘드셔도 이렇게 좀 성경 읽어주시기 바랍니다. 이 말씀 해주시고요. За энэ нөгөө яг үзэж байгаа номоо болохоор номныхаа ишлэлийг болохоор би орчуулагч унших юм байна. Бусад одоо дээрэс нь нэмж орж ирж байгаа иш татж байгаа ишлэлүүдийг болохоор оюутнууд маань олж унших юм байна. Ингэжээч одоо Библийг хурдан олж унших гэх мэт одоо дасгалжуулалт болох юм аа. 성경을 열심히 적극적으로 읽는 분들, 대답을 또 열심히 하시는 분들은 제 시간만큼은 그 좋은 점수로 제가 이렇게 보답을 하겠습니다. За тэгээ ингээд одоо тэр ишлийг нөгөө яг үзэж байгаа номноос гадуур одоо нэмэлтээр одоо уншиж байгаа ишлүүдийг ингээ хурдан олоод уншиж байгаа тийм итгэвтэй бас тэгээд асуулт асуухад итгэвтэй хариулж байгаа юм оюутнуудад би яг өөрийнхөө хичээлийн хэмжээнд бол сайн дүн өгнө, сайн оноо өгнө гэж шүү. 지금 읽은 구절을 우리가 보면 생각해 보면 사무엘이 기름을 부을 때 다윗에게 어떤 변화가 그 사울에게 어떤 변화가 나타났습니까? За саяны одоо миний уншчихсан тэр хэсгээс харах юм бол Самуэль Саулыг тусалсны дараа Саулд ямар өөрчлөлтүүд гарсан гэж байна вэ? 하나님이 새 마음을 주셨다고 그랬습니다. За бурхан Саулын зүрхийг өөрчилсөн, шинчилсэн гэж байна. 이전에 자기 마음이 아닌 뭔가 달라진 마음을 얻은 거죠. Тэгээ өмнө нь байсан тийм одоо зүрх сэтгэл биш харин тэр зүрх сэтгэл нь ингээ өөрчлөгдөж шинчлэгдсэн. 그리고 다른 선지자의 어떤 무리, 선지자들을 만났을 때 막 예언을 하는 일도 한 거예요. Бас хэсэг иш үзүүлэгчдтэй таарлаад тэдний дунд ороод хамт иш үзүүлсэн гэж байна. 이전에 갖지 않았던 마음을 갖게 되고 이전에 하지 않았던 말을 하는 것은 모두 하나님의 영이 성령님이 그에게 임하셨다는 거죠. За тэгэд урд нь байсан зүрх сэтгэлээ өөрчилсөн, урд нь ярьдаггүй байсан иш үзүүлгээ ярьдаг болсон гэсэн энэ бүхэн бол бурхны л хийж чадах зүйл юм аа. 그래서 왕의 일을 능히 감당하게 하시고 그 일은 하나님이 친히 자기가 하시겠다는 의미가 있는 겁니다. Тэгэхээр ангиснараа бурхан тэр өөрийнхөө ажлыг хийх болно. Тэгээд тэр хүнийг ч гэсэн тэр хааны ажлаа, хааны тэр хийх ёстой зүйлээ хүч чадалтайгаар зоримгоор хийдэг болгоно гэсэн үг юм. 다윗이 기름 부음 받았을 때는 어떤 일이 있었을까요? За тэгвэл бас Давидыг тослох үед юу болсон бэ? 사무엘상 16장 13절입니다. 1-р Самуэль 16-гийн 13. Тэгэхэд Самуэль тос дүүргэсэн эврээ авч ах нарынхын дунд түүнийг тослов. Тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давидын дээр буув. 1-р Самуэль 16-гийн 13. Зөв биз? 아멘. 아멘. 그 다윗이 기름을 붓고 나니까 그때부터 하나님의 성령께서 다윗을 힘있게 주장하시고 인도하셨던 거예요. За тэгэхээр Самуэль Давидыг тоссон тэр өдрөөс эхлэн ариун сүнс Давидын дээр хүчтэйгээр бууж ирсэн гэж байна. 그래서 그때부터 다윗이 판단하고 결정하는 것들은 다 하나님의 알려주심에 의한 것들이었던 것이고요.
Тэрээс эхлэн Давидын гаргасан шийдвэр хийсэн үйлс болгоно нь Бурханаар удирдуулж хийгдсэн зүйлс байсан. 또 어떤 일이든지 할 수 있는 그 마음, 강한 담대한 마음과 또 지혜로운 마음을 하나님이 주셨던 겁니다. Тэгээ юу ч хийж чадах тэр хүч чадал болон мэрэгэн ухааныг Бурхан дүүргэж өгсөн байна. 그래서 양만 치던 다윗이 이제 국가 일에 관여해서 국가 일을 돕는 그런 일을 할 수 있는 다윗이 됐던 거죠. Тэгснээрээ тэр мөчөөс эхлэн тэр туслагдсан өдрөөсөө эхлэн Давид зөвхөн одоо хурагчин тий хончин хүү байсан бол тэр туслагдсан өдрөөсөө эхлэн тэр хаандаа тусалж улс орондоо тусалж улс орныхоо төлөө тэр хүчирхэг ажлуудыг хийж чаддаг нэгэн болсон байна. 다윗이 가졌던 용기, 다윗이 했던 지혜로운 말, 다윗이 했던 모든 그런 민첩한 행동들은 다 성령께서 하게 하시는 것들이었습니다. Тэр Давидын тэр эрт зориг, Давидын тэр мэрэгэн ухаан, Давидын тэр чадамгай тэр альва зүйлд чадамгай байдал нь бол бүгд Бурханаас ирсэн, Бурханы сүнсээр өгөгдсөн зүйлс байсан. 오늘 여기까지 하고 마치겠습니다. 오늘 여기까지 하고 마치겠습니다. Өнөөдрийн хичээлээ ингээд өндөрлөё. 기도하고 마치겠습니다. Залбираад дуусгая. 하나님, 언제나 저희의 발걸음을 인도해 주시기 위해서 필요한 말씀 주심을 감사합니다. Хүмүүнээ та үргэлж бидний алхмыг удирдахын тулд хэрэгтэй үгсийг өгч байдагт талархаж байна. 하나님의 말씀의 인도를 받는 일이 저희 인생을 가장 가치 있게 만드는 일인 줄을 믿습니다. Бурхан таны үгээр удирдуулах нь бидний амьдралд хамгийн үнцэнтэй зүйл гэдэгт итгэж байна. 말씀의 인도를 따르면 성령께서 저희 안에 임하시는 걸로 그렇게 가르쳐 주셨사오니 Таны үгээр удирдуулах юм бол ариун сүнс бидний дунд ажиллаа хийх болно гэж бид нэр суралцсан. 언제나 성령님의 인도만을 받는 저희가 되게 하여 주시고 Үргэлж зөвхөн ариун сүнсээр удирдуулдаг хүмүүс болгож өгөөрэй. 그래서 저희 안에 계신 성령님으로 말미암아 하나님의 일을 나타내는 저희가 되게 하여 주시고 Тиймээс бидний дотор оршиж ариун сүнсээр дамжуулан Бурханы үйл хэргийг илчлэн харуулдаг хүмүүс болгож өгөөрэй. 하나님의 하시는 일에 의해서 많은 사람들이 하나님을 만나는 일이 있게 하여 주시옵소서. Бурханы хийж буй тэр үйл хэргээр дамжуулан олон хүмүүс Бурхантай уулзах болтугай. 기름 부음 받은 자만이 기름을 부어줄 수 있었던 것을 생각하게 하여 주시고 Зөвхөн тослогдсон хүн л бусдыг тослож чаддаг гэдгийг үргэлж санаж явахад туслаарай. 다른 사람들을 성령이 임하시게 하기 위해서는 저희가 하나님의 영이 임한 자가 되어야 하겠사오니 Түүнтэй адилхан бид нар ч гэсэн бусд хүмүүст ариун сүнсийг дүүргэн ирүүлэхийн тулд өөрсдөө эхлээд ариун сүнсээр дүүрэн байхад туслаарай. 하나님의 영의 인도를 받기 위한 간절한 마음을 저희가 가지게 하여 주시고 Бурханы сүнсээр удирдуулах чин хүсэл сэтгэлийг бидэнд зөвшөөрч өгөөрэй. 그것을 위해서 집중해서 말씀을 듣게 하여 주시고 Үүний тулд бүх анхаарлаа эзний үгэнд төвлөрүүлж 들은 말씀을 마음에 굳게 붙잡게 하여 주시고 сонсон үгээ зүр сэтгэлдээ чандлан хадгалж 주신 말씀 그대로 실천하고 순종해서 Бурханы өгсөн үгийг яг түнчлэн дуулууртайгаар дагаж 하나님께서 기쁘게 여기시는 사람, 하나님께서 편하게 사용하시는 사람이 되게 하여 주시옵소서. Бурханд тааламжтайгаар хэрэглэгддэг Бурханы тааллыг олсон хүмүүс болгож өгөөрэй. 다음 주 화요일 만날 때까지 저희의 발걸음을 인도해 주시고 Дараагийн 2 дахь өдөр уулзах хүртэл та бидний алхам бүрийг удирдах өгөөрэй. 들은 가르침의 뜻들이
심령 안에서 살아 역사하시게 하여 주시옵소서. Танаас сонссон үг сургаал бүр бидний зүрх сэтгэл дотор амьд байж бодит биелэл болгох болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. Амен. 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. За баяртай өдрөө. 다음 주 화요일을 뵐 때까지 평안히 잘 보내시기 바랍니다. За дараагийн 2 өдөр уулзах хүртлээр бүгд амар тайван байгаарай. Баярлалаа. 네. 감사합니다.